Musiaise na udhocha ingini ni wa kilungu cha Thambalala valatende na kunena nisia yulua edhani wa viki ya kuidhwa na mukauka na muemeu na nukuenda anzane wa jaribu maundu undu vatonekani kenda aekane na mitua isuna no uendeye ni maundu meva waile kwika kana ni chao waile kwika na indi ino tunedi tutona kana ni waile kwika landhi mukanene ya madhina menu kila mundu akarekebisha vala ukulele mukanda na indi ino kiucha emani wetu ukumantunena tukulanya ni chao cha ile kwikwa edho kila mundu ni wakusia mukanda ngaliko nila yake na umwenu kuoneka ata kwetu wa mutwano na ini tuina kimote witu Catherine Ndolo hula tuende na ututanthini wa kilungu cha Thambalala na indi Catherine wa tutavia yulua processes kana mitalatalela ila kuatiwa na mitalatale sutu aseniatiwa na anduani matiana ele matiana mbewa sei mede matiana kotini lakini andwa itina wotiana itina wa miu miyele andwa mambe ya kunena nyaingi andwa ni mambe ya kuonana andwa no mambe ya ukomania ni chao kithaki ende Musiaisa ndini wa kilungu ni kiu ni nene labuna asiati wona o mayambe yo kunena nya mayambe yo ukomana pauti obaba isauma kwesi okeania sio mbua mundu uta sikila umweni wa movie on ethani mundu muka ni waindia mandi asiane ethongi ethani mundu ume ni watwanie na asuwa enda anza namo kana ethani mundu muka ni waindia atwana asuwa anza namo na mundu ume numba na mundu ume na mundu muka numba lakini maisha mo mambeni kana thayo wa mbeni kibetikila cha mbe kila geta wacha uvo na mundu ume wake wa mbe no mekuona na no maendesi maundu asu uwo muthia wa guo thela ata na kiuni kindu cha ile kwithi wana icha ukiobothea andu matianie kwisa kuciokeania imwe ni asiae nginene la kilungu ni tunenda onena na musiaisa na asiati mabinda maingi withia nimeukomanwa na mekomanwa na masimu nimeunena na masimu na maikomana ukethe mabinda maingi no meunena na maikomana lakini niwe sibe ila ulawae wendo wai wa gwendeni wa mundu wendo si wai wa gwendeni wa mundu ethani kwa mundu mukamebi wekie ko kapana ngani chao ni mundu ume akwarana na mundu mukongi na maybe manganga na maemanwa withia bado wendo usi wo chao wo bobo ndini wa mundu muka no yithia bado onake mundu ume no nwikala mabina mengi akasa na mbona no tanyene kiata na imakosa ne ndie kwitha undu wikata withiwe no ndu uka makasiokeania ujiwe ngi no maekanie ujiwe ngi no meunena ujiwe ngi ni maekie kwikata ni maekie nena kunenda kwasya nundu outua na nundu wethiwe na nundu wikata withia wa kundu kaise kwigwa ni matani cia wona etamata nena no kwitha ciongwe methame kata manena na nasema binda maingi withia kwangelekanyo ethani ni mundu ume niwe wa mistreat ya mukana maybe mundu mukathi na ngai ya mutethia mwathima amukilia athaiya withia mundu umo nunu kuona kwa kweli mundu kaiki nukila na emanitu yacho chisa ubito kinukila na tani siacho chana kabito no yithia ni wambisa kuona chao ni wambia kwila mwe mwene na yambisa kwitunga so mbwene nda unena nase no ndu withia wa kwa nake kana kwa ndu matwanite na mekata na maekana na ndini wa maundu ni aonde nyeni enda unena na musiaise nasi ethani mwatani isi na mwanganga na from the word go nikana na baemela na wethia we wathina watu ai mundu mongi na ke mundu mukoyu azi mundu ume oyu atwa mundu mukongi lumania no su wakwatanie nake na ku mundu ume lumania no wakwatanie nake nundu yuwe sa umona mwatani sina mwekala maybe some for itina wa miaka 10 kana itina wa miaka 5 peke kala mwekalile ndi na mwadhasia tunga medho kinani kila chake na kiaitunga medho kinani kila chake nundu pabe isa kumela ni mukomana ni munena na sia no mwika maundu ala meka wa nondo matwanite nikisa utuma ingi o modhothea mitwano kana modhothea misila mwinayo na indi mundu ume nu utunga na nduwa yonde koimbua mundu mukanu utunga na kizio chonde koimbua luma kola winake avoid kukomana kwa kunake avoid communications sia kuna chao nake na nika na inga waya mwise huko twika ni mukomana ni wisi mwikomano mwaka omwe na tibika mwaka wa keli ulokutu unakutwaye ndama nakanola munaimaniwe no mukomana ulon ukutwaite azendesa umanakana una twaye ndesa umanakana ulawa twaita na mwae manono mwika hata no mukomana kana no munena na chukiendea na kuothothea thina munene siombua ndini wa misikondu ni esiai nikana undu
o tu ne na nisia ndukese kwithwa mwatani sia tani sei anika nakwithe mugo nake mundu monda unenga ndaiya na ndama na ndwai kwake nikutha ndwai no ndungi wakwika kana ndwai na bandu bangi bakwikata pa kuthi nake mundu monda mana kana mundu mukoyanda mana na kukana ndio kidogo maisha mayende ya kawaida lakini muinenga ndaiya kila mundu pala uwi kama la wai is in the past tense pala uwi currently naba nenge ndaiya nundu nibeisa utuma andu mokita na nibeisa utuma andu matemangana na nibeisa utuma andu moana na baikindu kiwota ase ima mwanake mayetewe mwanake isandukoni ase ima mwitu mayetewe mwitu isandukoni kondo nisi sawa kwethiwa ndo sia anakutene nisi sawa kwetungia lakini kwayu sobe abaloi na kaisobe abaloi na kilo mwanyusa manzi ainywa manzi kithimane kila kichake nundu ibinda emwe gwikanie bula miaka 3 mwe gwikanie bula miaka 5 na mundu ucio akona ina katike nondo witha ni kwita kutundwa witha watundwa itundwa ithono kubata ndwetungiania na mundu na uleile choeni katikati wa asiei na ndu mamusi magisa kuigwa ingi no mukomana mwandikanie na mwekiana sai na mwatanisia musiaisia kilunguni ki lumwane baloi atolonge lumwane baloi nundu ni mwatatie mwetungianie na baemela naketha maybe ya umene ya thina au mene ya kwenywa kona kute kuseo kute ume azeni kute urai na ko aka umene ya kwitha ndwi musomu na ngai ya utethia wa advance maishani eme abaloi akianyemi abaloi na ndi sengine withia ila ndo matani ciana si thinani nundu withia ila ndo matani tena umwe of course ndithia be umo kwenda mutwano uende na be ungi utekwenda nundu wa maundu ala wikiwe no withia be na ngusanisho ya ciana sio ila ndo matani ciana sele kuiwa mwana ni wiba ni kendo kethia ciana isi na affectiwa nundu akwithwa inya wake ene yake ni matanisi ciana si nini uwene kana mundu lotono mana mathina ma ciana muno si nini ni musei wa mundu muka musei wa mundu muka ni ekale na ciana na support we ni mume wake undu ni wa ciana yi na edwa that is eda ekwo na edwa ndekwo maybe ni matani se na athia twawa bandu bangi nini ise muswahili ise uwezi kupenda kilichozaliwa ukose kupenda kilichozaa kondo wao ethani wenda mundu muka wa mwenda ndisi aba mwana ciana ciao ciake nunesi ni mutwae ani wakumilila pe na chao na ciana mundu mukosi umwitikelile wa mumya ko mosanise ba mwana na usiao wake no ithiwe ciana no isubi ya ciana na nisi ngaine ukitia innocent blood nundu ene innocent blood yaende yana unyama ya katikati wa sei inyane thema ya manwa na mata ni sana mundu mukaiye kalako itina kwikalako akwate mume ongi na atwawa osa mundu mukano yoso ciana no yea ciana no ebinde buthu wone ngai aikusungia kwiselanziani ciake cie mwana kondu unetha ndia ciake lungune keu mumuciai wa mundu muka niwe utona komana mahitaji kana mabata maciana o muno ndiye ndasya kana musei wa mundu umenda tona komana no amane lakini mama nika muno ni musei wa mundu muka kondu mekale na musei wa mundu muka na enda no wesa utwawa osa nisia pamwe na ciana na yea na indi you from there ndaya ciana na yumila kondu andaya yange kuni kumaanisha mundu muka etha no kwenda kutethwa ni thia ciana ndakatwawe ti kumaanisha thanu kwenda kutethwa ni thia ciana ndakatwawe ona mutwae ciana isu ni cia mutumio azinisia mundu maleanile ebukune kana maleanile na maandiko na sahi mundu mukaye kata aimwenda kondu ona mutwae mundu umeni wa ile usubia nundu ni ciana ciao ni ciana ciake DNA ni mbike onete mbike ni wesi nyangania aumie kwa na ciana itatu nyangania aumie kwa na ciana na ciana ile kondu mundu ume ni useo akatege ciana ciake na yitedia ona siva lasi kitata si niwe sio na mundu muko hata nesa kukotwawa kana hata nesa kukakwa na mundu ume oyongi umutwa ni maandikanie kotini kana mundu ume ni mayamani we na be ciana waile kata usubia maundu ama yuka obetanga kotini ni kutinu utwa iwe ulotumie mundu mukatwawa ni mundu ume mundu ume ni yae ciana ni ciake
na ciana ni ciake nae kalesi ni ciake o ai maybe unato yukibetikini kina ciana usu ena ciana na ni ciao ni ciake na ni wile take that responsibility takusia kwake nundu na ilote sa ciana nundu nutro metha mundu mukoya atwa iwe ni mundu utechao utena kindu financially utestable na ke ithia ciana ba no stabilize itechao maishani ithia ciana nasubie ciana kibeti kiki twae na kiteki twae ciana ni cioneli matethia ni sekumetia na kuya nundu kia mwana no wawe nacho na ndi kwate musese ni wabikia na umana maundu ala waile kwika amaundu ma muthembosu makitika ndo manengete kuhumu ya kwenuka na ndi no timi na kilungu kilungu ni kiuni enda kwanza maundu mayotho thea mitwano kwanangika na maundu mayuka makothoothea misi kunyaika usundwa imubango wa Ngai kuma mwambelelioni ona yuti mubango wa Ngai wa misi kunyaika na misi kuomboka Ngai witu enda misi yitute miake titongowe ni bina wake kondu wao kila musi we mathina maguo kila nyumba imoito mayo na tina mathina asu onthe Ngai niwe utona kwaka misi yaitu tutongowe niwe kwisila binyani na utonini wake kondu umusiaisya ndini wake lungune ki nasiata nanena nasia tisubia nei na tinenga nenda ya na titwika misi nikanayumele yailele mbe wa medhomanga inundu muwe wambi ya musi uenda kanisani na kanisa yikalana mugo kondu niloko na mathina maingi mekumila kanisani na milanundu musi baina chao paina mugo na nundu kanisa linaanza nyumbani pao ya amani njo hiyo amani extend kanisani wanga ina kanisa na thembi tuitha na wia wila isi tisubia na isiombua na tuitwika na imusia isa nundu kila mundu ena mawonzi ala mata baloto no linda nikana twake misi yaitu tutongowe ni binyawangai. Asante. Musia sababu ni vota vika mwiso wa kilungiti mwadhani wa muundidi kwa tekana wavikia na kuisomea kindu na wavikia ukwata mauta wala mailite kwa oyuti wanesa.